Grand Max pickup 2015 plat AD Sragen, pajak panjang, kir hidup, sasis istimewa utuh, bak bagus, Rp78 juta nego. Grand Max Tyson 2011. Plat AD Trenggalek, dalaman sangat rapi bersih. 13 2011. 80 juta nego. Avanza G 2009 AG Galek. Dalaman bagus, ciamik. Rp100 juta nego. Datsunku 2015. Rp70 juta nego. Rocky 93 100 juta nego, ciamik. 4x4 aktif. Xenia XI tak terlalu nih pe 2011 AG Galek, istimewa. 90 juta nego. Ekpas 96. Orsinelan AG Tulungagung. 28 juta nego.